asai market loi mi jam post market report ti ro da khang the mai goi na mai Rongmei stock market ri na mai goi na mai te thon ri we asai post market report he nifty kho ti ro khang the nifty asai khori thau na 200 moving average lagan ga the 200 moving average gan ting sang gan mai tang asai gan ga tong the kumna asai he give up 110 points to we shwe kwan ke asai jam rally nifty dong rally na 150 points to way tale pull up he 350 way points asai nifty ru tale kumna asai nifty day high break so de kamai day high break so na pai na man sai na sen la kai khong de sai ha kunga la ke na kamai he 200 moving average break so pi thai na kamai he bull jam sai nga se to haute kumna kamai he nifty da asai bull ti ku ba mai to Tata Steel le Reliance le IT sector e metal mai goi na nifty da sai bull ko sai nguti goi na investor goi to pai na nei la bang bang tha bank nifty can say bank nifty he negative sign in negative sign ka sak na na ba me negative sign ka mai to kamai reverse ka sak to la ni na ba me bank nifty he tikin nifty to kamai hike tan hi na pai na subam de HDFC le Infosys le Reliance le Kotak ka mai and Tata Steel le metal le IT ka ni he sai pai na perform su ye on man sai goi na nifty khon ba me he gan ding sang ga mai tang 200 moving average bak lo ti ko tho nifty he sai dau khang to 18000 do ko ni ni thai ma ge ngai khanong asan ma ko te ka mai he 15000 ke tang ba non the ko ke tao he 17100 do ko ba me asai rally pai na hawai na ta ka the kum na nifty he ka mai he ka gan ding sang na 200 moving average korina du na bam tongai sai to kaw hai na bam na the asai Kotak bank hai kamai beri su me to ui jang so tha ma ge USA European inflation rate pat me ru na effect su tin na tha ma ge kumna asai he post market ko he Monday khau zau no mai stock ka sak nai Adani Enterprise le kona JSWE ka nai hai Monday ko stock specification ka se zau no hai goi the rong mai stock market na mai goi na mai ko ti thai lo ni mai